bengizobabuthi uhambe kanjani Yeah. ebekhona njengabanye abasakazi angibanuki Yeah. kodwa nje ibizogcina leyo nto ngiyibuza ngoba vele sengiyababuza namanje ngoba bangibona Yeah. ukuthi kufike kuhamba uLavas Yeah. kwafike kuhamba uNcobo Ish. kwahamba manje nangu lo ade webhola Yeah. sekuhamba uBK Yeah. lo nto leyo kufanele ngiyibuze ukuze izonqamuka ngoba mangingahle ngingayibuzi lento ukuthi iyenzakala kanjani ngoba ngithe mina abafundisi abake behambe sonke Yeah. besiye lapha noma mhlawumbe nabanye ke mhlawumbe abanamandla nabaphathisa uNkulunkulu Yeah. ke kuyolinyazwa leli adimoni livala Yeah. ngoba ingane nje manje seziyesaba uku-apply ukhosini khona ingane lapha dithi imithanda ukuba umsakazi ingane yapha ehlobo sami Yeah. isithi yesaba kuyafika ukhosini Yo. uyayiswa nje lonto leyo isibangela ihlazo isibangela ihlazo lonto leyo sengazi ukuthi ukhona umuntu ojuqa abantu kwathi cha kwesinye isikhathi uthi sekufika isikhathi yabo Yeah. kodwa nje endaweni eyodwa kufika isikhathi endaweni eyodwa siyakhala